Wah, iki ya. Puncak MT Lorokan 1100 mdpl. Oh, rame. Mas ijen ta, Mas? Tekan ndi? Pasuruan. Pasuruan. Nggih. Oh, biasa mendaki. Nggih. Pernah mendaki gunungan dia? Bunda. Bekel? Belum. Belum. Mau. Saya kelopo? Mau. Belum. Oh iya. Kedaki. Iya, iya. Besok paling. Ya, jadi iki minggu rame pendaki ya. Iki MT Lorokan ini favorit bagi pendaki, baik pendaki pemula, pendaki ulung. Tuh, rame pol. Harus gantian ya. Foto-foto ini gantian. Oke. Inilah puncak MT Lorokan. Tuh. Rame. Jadi adik-adik ya kuat mendaki ini. Soalnya ya